لعفرین روجاوای کردستان و کامپین دربدرین عربیین برکفتنه که جبو عفرین هاتنه بجه کرن نخوشیا لاشمانیا آنکو حبا ساله یان حلبه بلاف بویه بکو تو آلی گهدان بدن وان نخوشیان و خلق گلی گوازنین خواه جنبونا گهدان تندرستی لوان دوران دکن لگور خستنا سوریین جبو داد و راستی راگهاندیه که در دورا صد روشن نخوشیات جرمه که بناوی لاشمانیا تیناس کرن لکامپا دیربالوت یا نافچه جندرسه یا عفرین روجاوای کردستان هاتیه تومار کرن بکو تو چارەسەریەک جوان نەخۆشان را وەرە دیتن کو ئەو نەخۆشیەکە ڤەگوهێزە. هەمان ڕێخستنê li ser zarê pزîşkekî daye zanîn ku çarەseriya wê nexweşiyê li nava kampê nayê dîtin ji ber ku cûreya çarəseriyê ji dermanê kêm in û bi tenê li parêzgeha Idlibê têdabînkirin û ji ber bihaya derman û çûn û hatinê xelk nikarin berê xwe bidin Idlibê da ku çarəseriya xwe bibînin ku her rûniştinek ji çarəseriyê bi 5,000 lêreyên Sûriye an ku bi 10 dolarên Amerîkî ye. درباره روشا گشتی یا کامپا دیربلوته رخصتنا سوریین جبو داد و راستی بالکشاندیا سرویه که کشبر هبونه گول و پاشمیان پیشی و میش لوان دران پرو زیده بونه لوما دبسدمه کو او نخوشیا لاشمانیا یا کو بجرم دگره بلاف ببه نخوشیا لاشمانیا یک جه نخوشین و گوهزه او دریا پیش و میشان را تی و گوهستن و مترسیا وی نخوشیه و باندورا وی نرینی به طایبت لسر زاروکان هیا نخاسم اگر نخوش چاره خواه دقوناقا یکم ده نبینه و مترسیا بلافبونه وی نخوشیه لعفرینی هیا اگر آلین برپرس نخاسم ین ترکیه چاره که جه بلافبونه وی نخوشیه را نبینن. کامپا دیربلوته در دورا 600 ملبات ده دجین. جوان 300 ملبات خلق فلسطینی نه الگور رکفتنه که جه باجارین خواه درکتن و لعفرین روجاوای کردستان هاتن بجه کرن.